Pini adab birta long pen kado kavya phantame adab kimya kardom nang paziriklo. Tangti pini adab birta jikha. Jang Minify Great Roxy Arni, Carbilo Charlie Asong Difu District Committee to Pen Patir Piponsi, Langkaijan Inghan Adong Community Hall along Longle Pelang Cherai Kom Jia Pan, Chirok Tok Lapen, Ingdeng Kebasat Langki Unduna Tumpan, Kar Chomai Paman Pon. Carbilo Charlie Asong Difu District Committee Jonasing Bay Pen Japan Pupona Mai Long, Alui Man Pen Jakas Chairman Khorsing Teron, HTL Chairman Saising Rongpi, Carbilo Charlie Asong Bidisar Po Rubindro Rongpi, Carbilo Charlie Asong KSA Tiripi Mai Pu Samson Teron, KSA Tiripi Organizing Secretary Bidas Inglang, Rap Chunbang Ajoy Rong Chehon Lapen Langkaijan Hawa Rong Asar Pen Chenglok, Rong Ame Karatum Chitong Dun. Langkaijan Hawa ke Marat Long Ri ke Par Luang Kang Pinak, Monta, La Sohawa Ratum Hakko Pen Pusar Pisar Kai Hut Pensi, Rong Rup Chukim Ponlo. Monta Piniarni Anta Kaching Tura War Sai Long Num Delang, Lasi, Langkaijan Hawa Karbira Ratum Kaching Tura Sai Mo Pen Chenglok, Longle Pelang Kacherai Kom Tek Jia Pan, La So Mai Long Kachetong Dun Luhi Tumpen, Jumesen Alam Jaipon. Bureau Report, Cut News. Area ta wana area lo ne la bangka dokumen long map lang pameka pensi ni ke make apakang kunang po wan ma wildlife area bangke lai kadok kami abang ini tum forest pen kadu cing wai na ko pona bangke sitame forest kalang noi kali noi sitame la bangke ilitum Ako ipi pen itung dake dua dim lo. Bang English alam pen po bangke lake tum ancestral land. Pu itu pusar pen itung dake dua dim. Karbi Student Association atum pen awareness program jasemet pet ke Ladakh kala forest ala so right saputhak lo la so aputhak si awareness program ki bi la sidak nang sinang chetong dun long lo la pen ke Ladakh arong asor bang la dungarai rong sor bang kamatha kisung bang ke la lo non la marat long ri pu pangdak de masil la hai ka do ka be rong bang ke marat long ri angkang si wang jui teng lo la sila tum Ladakh alang litum Ladakh kido ke thak ko sonima chuti ki jongoi ko sonima la sinel tum chethan lo la ke non Ladakh kido atum abang pu atum rong do ko an le rong doan sitame la ke tumi pini lege bang ra dak hem nang chikim la ke do prong kali la se alang litum ke ha fisar pusarar ni ben sidak kido la sila ke ancestral land lo alang litum ancestral land lo la se alang litum sita dak ke to aron do mene aron do ta hai la pen aron do sita alang litum ta dak kido nangi kido long yi choklem chodam long yi aron do la sila nelitum sita me chechak te kang lo land Forest Conservation Act do lapen ke scheduled tribes and other traditional forest dwellers recognition of forest rights pula so act do hala ya ek kado ka ve lang si hala dak pen ko pipi si litum ke longi ma ke claim uni ma hala hui kado ve lam lang si ke thek kere tum pen chini forest department sor pen ching ki si council sor pen ching ki si la ya rong aru dak ke do ke thir tang pinak la sila so arong ke do thip longi kacho ka claim longi aphan sini litum sita me cherap dun populo la pen ke ahok lama bangke la so la alang litum Ladakh rong kan le do sita me doan na rong sita me alang litum tumi pini bang le dakke nang do prong kali ha mopen aje than lo hala waisongar ni pensil Ladakh ke do se alang litum sita me dakke ancestral land lo fisar fusar arni along le lo amethang along le lo la sila so long le long ke do thip jia bhang phan se alang litum phan sita me chuning ri de kang lo hi dam hoi la son ma claim nang ne lo busipulo la si Ladakh arona teng pen ko pipi ma ke claim nai ke dam nang i ana bang ke ne litum sita cherap dun po busi chechak te kang lo
lama bang ke langkai jan mating hana dong long karbilo charlie song pen batir pi pon si da long le aputhak la pen isi karcho mai bang deng pon lo karcho mai bang ela pulo je non he jong metric asat lang long ki undun atum ban si da karcho lo mesen pen la sini tum karbilo charlie song hin pen bang ke kai ke same tok lang hin bang cherok tok lang ji puni tum along mai ta me bidam pik lo si la son thak thak same dak itum lang dam lo bulo te lumba jong ha war long pen bang ke dakta isi ke pa phi hup arong lo pusi pudam lo la si la son thak thak nilitum tada KSS ahin pen tame ko anma awareness ahin pen bang ke nitum ko puson si ke charlie nai ma pen cheng lok lai hu lam nitum pen ana lam bang ke than pa chini te kang lo la pen da nai che tong dun pai purun bo purun tum same pen an la so lam ban bang chini lo la si la lo ta pen isi bang ke da tum long le puthak ja semet pe che than pon lo si la lo bulo tang de tum ke la bang so non bang ke da government pen pu bang ke da ke wildlife sanctuary busi pang da kon lo si ta me la so prang men si la so aha war long ke tum karbi tum ja semet pe ke do ke kachukim tang arong lo lage ha pusar fisar hakku pen da me la bang so arong do lo la si la bang so arong ke do tang pen salang le tum da ka rong tum han thang konsal se pin chingki ke pin men si la buson si la tum pa cherai det pusi la da man paklang lo la si ni tum hin pen bang ke la bang so arong long bang ke non bang ke dam nai pu ke la bang ke ni tum ma che don de pin lo la so arong ma si do thip nang po lan cho takali non karbeng long thomas council pen da un an pen ake pra bang ke da ke development mai pinang po athema da to war awe me lang awe lai hu prabjin ben don nang po tum da ke so kyun e medical ben chenglok la pen da jasame pe la bang so ha war long school ta me mesen awe la da mi school awe high school awe da ari su jang dong ke charlie phan ha dipuan ke dam nang hello pik da 20-30 kilometer da kharos ka pen ke dam nang si lai hu e puta ta me karbeng long thomas council pen la bang so dim prabjin me nauri si lai hu ta me pinang je busin tum sarkar to man chuni pon ini lo itum ta ko pisik claim nai ma claim bom lo lapen pidam tang anda itu karbiang long along gitu ka inglong so aphe ya tu ke nature pen chedan nun de da posi itu ke no anda itu resistance sita non bang ke ko an mala so ka conserve ni bang ke hala tum si tum hante destruction hat na kam si claim rong pa ino kam la sinili soni son thong akar ju si pe dolo ladak bang ke chengsi bang la hello green economy bang ke itum non ke anutin da important pig lo posi piti ke claim anda itum ke arong pa thite det pen kon ma ke rengu da kiti si claim nahi ku ke claim ho apor ho si pinya bang ke jilang solong akowi chor et hala so muni da pan rupia posi la so kowi chor et ma ar juhai hi ma hala lo chek lapen hala phan ke hala so teng yong si langdam pulo tang ke alang li si non bang ke deforestation ke claim tu bego hala ka video da ko ke teglong ke madu da teglong lo kuwi rong ke chor si chor pet pulo tang ke hala bang phan si net ni ta hala phan net ne pini bang ke kalile bang se tu ha nak puro lapen hala bi silo soni bang ne ni pu ke la helo nang le tu forest ke conserve nang po resource ke conserve nang po tu kaning dia por hu da bang si jilang so anata non koila ke pur ji pu ha lang milia long ta koila ke pur a kaprek atok anu hak lu tu man ta koila ke pur lok pur tang te ko pi a resource ka conserve lang tu hala ba Karbiang Long Autonomous Council along kaduk kawe panglum pet pen Department Thongkep Sosedo Laswang Bong pen Horticulture Department ta isilo bonta Nilip MSC constituency ke parlo Singnot Ingtiarong along kido Merabeti Horticulture Department along ke Watara hem kawe Kijun lang awe boundary wall tangke son sit eklong Herangke pen karjupon unahut hara kido cyclem mang portum cyclem pon non amat kowe rong klindo seta lang ki piawar sai kawe pen kiti se ongmana lapen inut bahini sagi klem atum ningkan isi pleng data abainong kilong leta dolang pusi perangke thengno chetan po non amat head office pen ke thangna rakirap nilitum thenglong lelang pada chetan lasi jongsi non prabjin pen Karbiang Long Autonomous Council pen kirap doji pulote la kawe son anang tipon thekason te messenger pura chetan pontu Kopia office lo Adage kidel Merabeti Progeny Orchards horticulture Progeny Orchards kopipi ason dolo daga da ke non ma ke hope ke la lisu la pen ko bang se bisiko ipathe pe le he aprang bang ke la
Pinu peneta elos tami pinu la penarikol hai tami apang ke dulu he. Tami non keso hai lo non ke bang ke hai bang ke avida lo athe ka avida tu bang ke ya lo ye. Kala hai facility thang ka be akola pen la ki jo na lang da Itu na lang da be lo la non na kum thek long la bandori wal da patang te Bandori wal ta la ta patang te la ni ke na bangso along le ki kon phai di siri kon ba di ene ka long li ke la bang ke 43 bigha ne do. 3 bikha Ke non ke la ke claim place ke thela. La pujal he ya. ke la dak ke ku pi son ke bang ke La ke mo ni li nang than la ke hok per bang ke si ko ke pathe pon ke la ku be. Ku be yan be non ma ke. Ka pre ke thang ta be lo bang ke la lisu ta do he. Tame lisu ta non ke bang la an pathe one lo. Me ke la ku be. Ada pe na ta he. Ke non ke la ku be na sari ta bunai lo. Ke water ke nda nang pipe lang hubidha nang pipe man ke kupula mang ke yo. covid da thila block claim Ke thi lab lo. te la dak nang ni tum kam claim bom tum ta inut bahini tung ke ningkan sini dulu dorma long le pu ke La tum lom hon ma long le lang tame la bihu prang pi po ho si bi ta long he. La tum ke ki we mane la online na kam la tum claim bom la. Online ni kam claim bom la. Ala ko pe me ala sam ko pi no ke ha. La son he di do he. La he non la ha di claim bom la pe ko non na ba ni tum mang ke hada office pe ne. Na direction na pi pe lo na pi pi ta mi non bang ni to la interface ti wai lo la si non hapu hapi pa pan bom lo non habit no pan e lo bote la bang ni to ma ko ba hindi ben em na pocket pe ta me pi ne ki e ka ti fa ne la so non tractor hang po la so bai pok si ma tha po no la son se ni to ma tha po no no ye la bai te ko pi lok e ke dak la ke ni ke la lo ko bi se ko e mo thu po be lo ante la council pen pipi lo na tum hana kirap ke long ke la dak council ben ka thang ta we thang ta na pipe thang ta na pi pe no ma ke a the hot ben la hormu ki nang ron re ma ku nok pa tho kapre ka son ku nok pa ko ta me ha dak pen ekli ha dak pen office pen ke wan lor mane ha tum pen na ke thom lo pu bang ke thek long le la ni tum yong si da ma te hang gam te pe ya lo council long sinan tum chi en ma man de olip timung long sinan tum chi en le la council long kali council long da dam de akola in charge long da kali mane hala ni tum head office do la ki bawon he hala dak si mena se jan nam da lo pe ya le ke non ke water ken ta na pi pe lo thang da we akola pe na kola bene hala spare pe ni tami hadak pen si dam nei a comment ni ben ke nang pi po party kalam ane office bang la ta ni tum lu ki pi ong lo sami la sami non na li thek long lo ni tum ke non arwi na ki lo te da ka do thai lo ka me claim ta yo non non tum thek long lo ke ko sa yo ki pin lo he da ke mo tho po la so hem ke ha 1980 haning kan si ki kim la ke la ni tum a hem pi sor si la so thi pi sami ki pi lo la ke ka pre ka thi pi de ka le pak na le hen pe la na pinai patang pui ma la si la bang ke hok pe ke na pina po la mane la hem bang yong sina pipi pe te ko polo mane la ke nang solo mane la gudam do wing na po la so office bang nang po la mane la hini la pe na ko lang bhewa sa bang na pi wek nei la lo yen ko lang ang se abi te hol mu thang da ERT hetami upai tu kan non sonar sari ke ko polo mati ya reng la la kreng la lo ako la pe na ko da ki claim ko mr me lang pe nei jun lok nei no ba hai be sat ta be barting nang pipe la som ya na he ya thang ko pe tha we san sai de ya la he non na tu mr me na tu ha ta me na choro lo na tu la ka byang long live la pe na ko la news fast ka byang long na tu ke bang pe sa me di tu mr me na thman sorry akadom aka choro nang pajiri la Tony Wannong Borjan constituency ke parlo khotkhoti Pakafil Tilabosti Khasiram Santigao area long ningkan pharo pen ki do rong raratum bang pharo tum tur paksi sorkari gangbura mithangarong mekar si lonang ji pusi ki hang badopon Pinpur me ke damtang ni phai krep li arni khotkhoti dongkam club khotkhoti Bojar along BJP mass joining along MP Omorsing ti solam theki jai long Pobon bongru phansi khotkhoti sarkari gangbura ki PG phansi approve pontang lopu kapang dak dekang puthak ning ang samse pakla Athe pobon bongrum ke nini tum pakka fil area long muni takali awotar ta avi pusi rongra tumpen ningje pon Laso lar nili tum
kacho hang SGB ajur dingklui pen file council long ke pali tang Akash Misra la pen akaprek bang ke thomatum kachi jong tang atum phansi nang pinang ji pusi ke hang tarampon an parta khotkoti Nagaland border kira sai sitame chisong long sitame arjab dun ti batum si pirangke mailong ningje pon jongsi karbiang long Autonomous Council atum nilitum khotkoti pakafil long adungarai polling station ki thomdo pangrumpet voter list suri thom la pharo poso sera tum ka chisong pen sitame claim dang kok poputa mailong bang pharo rara tum ninggi pung chepaklang pon bogojan men bisnuli the report Kap News হঠাতে যোৱাকালি আমাৰ MP মহোদয়ে আমাৰ যেটো খটখটি দংকাম খেলপথাৰত আমাৰ যেনেকি যোগদান প্ৰগ্ৰাম আছিলে বিজেপি লৈ সেইটো প্ৰসংগত মানে আমাৰ গাঁওবুঢ়া স্থানীয় খটখটি পকাফিল এলেকাৰ গাঁওবুঢ়াৰ কাৰণেও আমি আজি কমসে কম 6 মাহ ধৰি যুঁজি আছোঁ জনে জনে কেণ্ডিডেট হ'ব স্থানীয় তেওঁলোকে মানে নিজৰ নিজৰ প্ৰপ'জাল দাখিল কৰিছে সকলো কথা ভালে চলি আছিল তো হঠাতে যোৱাকালি এইটো হঠাতে মানে দুৰ্ভাগ্য ক'ব লাগিব যে আমাৰ MP ছাৰে যিজন নেকি আমাৰ কাৰ্বি আংলং EM লেণ্ড এণ্ড ৰেভিনিউ হয় আৰু তেওঁ মহোদয়ে মানে এজন আমাৰ গাঁৱৰ বাহিৰৰ লোকক মানে প্ৰস্তাৱ মানে তেওঁ এটা নাম উল্লেখ কৰিলে যে তেওঁ মানে গাঁওবুঢ়া হ'ব বুলি এইটো কথা কালিৰ পৰাই এইটো কথা শুনি আমি ৰাইজে খুব দুখ পাইছোঁ এইটো ক্ষেত্ৰত আমি আজি ইমিডিয়েটলি এমাৰ্জেঞ্চি এটা মানে ৰাইজক কল কৰিলোঁ মানে এমাৰ্জেঞ্চি মানে হঠাৎ আজি এনেকৈ প্ৰসংগৰ কাৰণে মানে মিটিং মাতিব লাগে স্থানীয় ৰাইজ কেইজনমান আমাৰ প্ৰায় 200-250 মানুহ ইয়াত গোট খাইছোঁ গোট খাই আমাৰ দুখৰ কথাটো আমি প্ৰকাশ কৰি আছোঁ যেহেতু আমাৰ গাঁওখন খটখটি পকাফিল যেটো আছে এইটো একেবাৰে বৰ্ডাৰ এলেকা নগাভূমি ৰাজ্য ইয়াত আমি আমাৰ খিলঞ্জীয়াসকল য'ত মানে আমাৰ ভূমিপুত্ৰসকলৰ লগত আমি যিমান বৰ্ডাৰত আছে আমি খিলঞ্জীয়া লোকসকলে মানে বংশানুক্ৰমে বসবাস কৰি মানে একটা গাৰ্ডৰ নিচিনা আমি ইয়াত আছোঁ প্ৰটেকশ্যন দি আছোঁ ক'বলৈ গ'লে মানে এনে ক্ষেত্ৰত আজি আমি নিজৰ গাঁওখন পকাফিলৰ কাৰণে আমাৰ স্থানীয় লোকক মানে গাঁওবুঢ়া পাতিব নোৱাৰি যদি বাহিৰৰ পৰা আহি কিনে গাঁওবুঢ়া পাতে এইটো ইয়াতকৈ পৰিতাপৰ কথা আৰু একো নাই গতিকে আমি সৰ্বসন্মতিক্ৰমে আজি মিটিঙত মানে আমি মানে সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে আমি আমাৰ স্থানীয় গাঁওখনৰ স্থানীয় মানুহে গাঁওবুঢ়া হ'ব অন্যথা আমি মান্যতা নিদিওঁ আৰু আমি কেতিয়াও নামানো এইটোৱে মানে বিশেষকৈ এইটো কাৰণে আমি প্ৰেছ মাতা হৈছে যিসকল কেণ্ডিডেট আমাৰ থিয় হৈছে স্থানীয় তেওঁলোকে মানে মিটিং পাতিছে 10 মত জনমত লৈছে তাৰপাছত আমাৰ এতিয়াও ভিডিঅ' আমাৰ ৰেকৰ্ডেড আছে যদি আপোনালোকে বিচাৰে আমাৰ মানে আমি যেটো মানে বহিছিলোঁ বিশেষকৈ একজন কেণ্ডিডেট কাৰণে যেটো আকাশ মিশ্ৰা তো আৰু তেওঁলোকৰ যেটো আমাৰ ববন সিংৰ ল'ৰা যেটো কৈছে তেওঁটো মিটিং মাতিছে মানে 10 মত নিয়ম মতে গৈছে আৰু তেওঁলোকে কোনো মিটিং মাতা নাই কোনো একো কৰা নাই যদি সিগনেচাৰ লৈছে ক'ৰ পৰা লৈছে সেইটো আমি নাজানো আমি একজন মানুহ ক'ব নোৱাৰো আমি একজন মানুহ আমি আজি 1.5 মাহ পৰা আমি লাগি আছোঁ কিন্তু আমাৰ এইটো দুৰ্ভাগ্য আমি ডিফু অহা যোৱা কৰি আছোঁ আমাৰ ফাইলটো টোটেল এয়াৰৰ পৰা পাছ হৈ আমাৰ হেৰিলৈকে গৈছে কাউন্সিললৈকে তাৰ পৰা আমি ফাইলো দেখিছোঁ হঠাৎ আমাৰ যোৱাকালি যেটো আমাৰ MP ছাৰে মিটিং কৰিছে আমাৰ ৰেভিনিউ তেওঁ হঠাৎ এজনক থিয় কৰি দিছে পৱন বংডুং তেওঁক আমি ভালকৈ নাজানো আৰু তেওঁ থাকে বংডুং বস্তি আমাৰ ইয়াত 4-5টা বস্তি আছে কাশিৰাম বস্তি আছে পকাফিল খটখটি শান্তিগাঁও পাৰ্ট 2 এই টিলা বস্তি আৰু খাৰিয়া বস্তি এইবিলাক আমাৰ গাঁও আছে 4-5টা গাঁও আছে ইমান ডাঙৰ গাঁওখন কেনেকৈ হেৰি কৰিব সেইকাৰণে আমাৰ ইয়াত স্থানীয় যি ইয়াত আমাৰ গাঁওবুঢ়া হ'ব লাগে আমাৰ স্থানীয় ল'ৰা খটখটি পকাফিলৰ আণ্ডাৰত আমাৰ ইয়াত হ'ব লাগে আমি মানে আমাৰ কথা নহনে তেনেহলে আমি ৰেলি ওলাব পাৰিম আমাৰ অটোনমাস কাউন্সিল আমি এটো অনুৰোধ কৰি আছোঁ আমি গাঁওবুঢ়া যাতে আমাৰ এইটো আমাৰ ইয়াত লোকেল ল'ৰা যাতে আমি আৰু আগবাঢ়িম আজি হা এনেকা চুপচাপ তো নাথাকিমে আমি আজি ইমানে কৰিছোঁ কালি ইয়াৰ পৰা ডাঙৰে কৰিম কিন্তু বেক নহ'বলৈ কিন্তু আমিও বহি নাথাকোঁ আমিও হেৰি কৰিম যদি এনেকৈ Tang di pinya da pabirta bang ke kang toniklo kado kawetame 2 me thak me kurwang thu